Children Hospital, awan dawai di Dr. Arvita. Di dawai tang sebenarnya ngalah Armet ya asal tu ba ini di dawai jadi Dr. Arvita itu kita rekam ya. Di tang sebenarnya yang ada don menu-menu kita buat menu dawai di Dr. Arvita ya sawan Haniha Children Hospital di Dr. Arvita IVF Dr. Arvita ikawan sisin sebenarnya buat gawati Ginong alam ka Khanam State Youth Wing haka arpulai trek unai lor arhajar arpusau kelami isyakmat banit pan jingshai na ka medical superintendent kanong po civil hospital halor ka jingja ka basnusi ka belajai ka wekilong kami ka beladu no ilikhlong haka por ba kalet bar haka ning hospital laban kedau bagi ka jingja ka basnusi haka ba ka wekilong kami na dan diwan kaladu no ilikhlong hadian bakalet khai ni khlong haka jakalet bar jong po civil hospital haka jan miet jong ka arpuai trek unai lor arhajar arpusau Habawa jingshai helor kene jingja na kalyang ka Khanam State Youth Wing belalam khamat da uba Joseph H Pungrop u president lembar gid khot kirali ikan du ikne kalong kami berukuram jongka ban penpau ya ke jing snolem halor kene jingja bat kleken do ru ya ke medical superintendent jong kene hospital haba krani kinong pathai khubor uba Pungrop unang elam jong ka Khanam State Youth Wing ule penpau ke jing sokya ka bajor halor kene jingja ke besnosi ke belanang yaija ke jaka sumar patba Hagaba uliatu ru bahagaji kendo bat ka medical superintendent na kalyang jongkaru kam shimnala ban ai kajing syai satya halor kene kajing ja ka basngusi bat kala pha pat iki banwan hagi bai pat gisni uliatu ru baka khnam kala penrem jor ya kajing pen up ya kene kalong kami hado arkanta banyo arung shangan ka hospital banyo kajing sumar tang na kadau kajing babdon brio ba ba ka kherdop jongan hospital haga por men mir kilebo jingkeli hatogi an Balapan terekam digebor ke sarkar jela kat komgam mother policy kala kedau bagani kalong kami ke debanyo ke jing sumar ke bapaka hakane ke hospital. Nalor kani kala keliru hatu ke first referral unit bat ke antenatal care ke terekam na em hakane ke hospital. Bala da ke terekam balik kani kalong kami kan hak banyang hado arkenta habar jengko kerdop. Shosho na kalyang ka Khanam State Youth Wing kala penpau ba kimpat honi kene kejing kendo e ka medical superintendent bat kendang yai bot dia ne kene kejing jaban yo jing pensyai ka bapura na kalyang ngi pada ngiwan bani kudu EMS minta ni bani medical superintendent jo bani ka civil hospital ko matangiran ni ke bani kran bani yo jing pensyai halor ko ke kena kalyang ngi jong ba yeman time pat long ready kita report dan konkret kita report dan what information nanto Ibaya dealing berkenega case jadi orang bisa awal ini si bagi ban saya bagi objektif kalau banyak dan bisa ai kita objektif banyak na ni nak kalian jadi podcast take wing na tum bisa tinggal na gal tum persen dalam state wing ngasong ko way ulang ba hangning idam kita gi model policy dalam state government ajong ga dalam state of Meghalaya kiran kata ka model policy kumut ba ginu kumiru kiba armat kiba deisha henbit na do ka sebenarnya terter san harus kena benar. Isim iki bakun ki top priority by in any emergency case. Kalau pun case isim iki bagi dia top priority by bah hab bantek punya banyak bantek yang iki ke kinat jeda kinat ismar kumno bandung discourage kumno banyo ya gajing ya ka regular check up joki kumno bakin pet ya ka buka kya joki kata ko dei ko monopol si boy Tinggidan hangni ko civil hospital ngakli ni doktor in charge mentan oi MS mentan iong ngakli ngong maka FRU rekam na hangni kata ka FRU pada ke first referral unit kaba kani kalau related ke kani gini emergency case pi ketu na dibukat na kani bro artli ki system kamu kawai gede na model policy bat kawai gede na ke FRU unit kamu ini kong idon hok menyo to di rupiah di sepui pada kalung kani ka natal antenatal care kani ru kalung related kata ka antenatal care ru kalung related di kong banyo ikina dina ibo piang tehnai ka ba pada kalung ba bandai kini kila ko sibaji siteng ar kanta ki haban yang habar kat kum gaji ong jong ye so jongi ye gani ka news hani ki ong ba ka de ka la bandai ka miscourage lada kata ka miscourage ka de sisa terbeli kim employee kata ka ar kanta beli habi yang sabar dengan apa ni wa nang kadang jongi ke state living jong sengknam
ngikwa ban yo jing sai ba balai hab yang habar hadu arkanta ban numla ban sim first preference yakini case emergency case kiba minda khen ba kibadan hok ban yo eta la di semua rupiah ini kan khengat top eka population jeni hani state ni na khen ba kibar hela ba ni ran lai pula ndai ni kan tang ki presiden tia jeni dan tang kumbakat tar khandala tela da kini case kenang eja lagi negligency jongki hayo authority jongki ni hospital welfare kamu se iga population joni iha ban khulpur tangwi kulung banang cibnai ban sumar kapan he pan sani ka kemiru dekat po yang ha ban sumar ha ban super makai lagi dekat hadu ban gala dei ka provinsa te kata long niso ong ba dei ong ba nim dei ban dan kini negligency hakinu pinu hospital hakinu pinu jaga sumar ha ka dei ba kini ki lokumi ba arman nyemla ban khen zero ki nyemla ban compromise yakini ki certain cases nomor ba kakta ro ka population jengi and first foremost it is a crime dari ini kan katkum ka section juga Indian Constitution kalau ada crime nomor ha section 304A kalau akan lupa bahkan ini kalau ada crime nakan negligency on duty kalau ada crime kabut keban kong orang tak kan ni perkat ba ladang ni punya puri lawan mungkin ini mentah ini belum atau mungkin se berkata ada negligency tak ada lupa katung ka an tak ada lupa 304A tak ada lupa crime ke iga bakin le halor kan ni kan ni ko ai kata ka arkan ta bagi yang habar boleh ki hab yang habar arkan ta nagalan ko nam ke jimin nim sutanat ko megani jinja nim sutanat mar kani di tambang tip segi bang tip di bun sai tambah kani ngelong kum ke awareness bagi authority tiba mendai benda ti satu yang don unong teri kam sarkar ubalai kata jung ba ban sil tulok iki omdon unong teri kam sarkar ubalai kata sil tulok iki mentai kini kerja ahli berfai kini cedawai ingat di GST kabau ba hiu sil tulok iki ni teri kam sarkar takabumut bu ba mat bu ba hadir nomor de ba wat ipi tung ba ipi bantrai nak mentajung ba dak kabau sil tulok himu kem ai tulok dah mono kem ai tulok di bahing basam upai ba ai tulok tede ban pekat kumi kita ke banang ni sikmat tin boleh si banja ele ngin trade kata sense of humanity ke